Ez wênê ji bo makroya Wênê girê Kurdên Avnetewî, Masûm Swer bi rêya fotografan bedewiya dîrok, xweza, çand û mirovên Kurdistanê tomar dike û li cîhanê belav dike. Masûm Swer giraniya xwe daye ser baxçeyên Hewselê ên li devê Çemê Dicleyê. Bi keda Swer gelek ajalên ku li dora flora û faunayê Dicleyê jî dijîn, dîmenê wan hatine tomarkirin. Wênekeşiya Masûm Swer ji rojnamegeriyê tê ku 5 sal li ser karê wî yê rojnamegeriyê derbas bûye. Di 15 salên dawî de wênekeşiya xwe ku ji rojnamevaniya xwe de bi awayekî hunerî pêş xistibû, neha xistiye xizmeta danasîna bajar, çand, huner û mirovên Kurdistanê. Gelo fotografê yekemîn ê ku girtiye tê bîrawî. Me jê pirsî û bi rêwîtiyek a ku ji bo girtina fotoyan ber bi baxçeyê Hewselê ve diçû, ji dengê Amerîkayê re bersiv da û behsa serhatiya xwe a wênekeşiyê kir. me bi rastî jî biçûkayê me dest pê kir. Sala 1907 em li Qoserê bûn, qeze navçeya Mêrdîn. Bavê min li wir dişolî. Malbat li wir bû. Zarokî 12-13 salî bûm wê çayê. Enuzam çawa bû naybiram çünkü tam 5 sal xediye sal vegeram 5 sal ku me dest pê kiriye. Kamera ke destê me enuzanım ya min stendi bû veya hinka wek diyarî kir naybiram baş naybiram. Kamerayı ve çay 6 santim film dikşandın. Kujordu melwandın eri analog. Beri dijitaliye zaten. Bu yine medispekir mi? Yine malbatı mı kışan beri. Evine hinde arşivamıdın her bir kıymet zaten evin. Yine yekeminci diyamın, bavemin, o kuşkamın. Berderiye mali. Digelek ajansu o kovar o rojname rojane de mikar kir. Hatta sala notu dudua devam kir nuçe yani. Ve naber edin. Beri. Lahmedi ul Erzurum'u. Sağlık Milli Erzurum'u derbas bu. Sala hafte ne. Sala hafte ne. Jil Erzurum'u eshabetim da ajansıydı. Ajansa navevi Ak Ajansı, Akdeniz Haber Ajansı Kubtirki navevi. Hazaru nehsudu notu düdü ta notu düdü beli hef sale mi de milliyeti derbas bun rojnama milliyeti ku disli İstanbul teveşandı rojnama navu dengen. Hef sal li Diyarbakır ez cerşu olayım vak zedeyi vak editör o redaktör eşu olayım. Hesenkêv a dîrokî ku 12,000 salî bû û dibin avê de ma, di arşîva Masûm Swer de hin zindiye ku serhatiya hunermend a fotografkeşiyê de Hesenkêv qonaxeka girîng e. Yani fotoğraf belgeyi, döküman ji bo me qeydkirinê qeydkirina demeyê, qeydkirina çandê, qeydkirina hunerê, qeydkirina vê rojeyê yani belgekirina vê rojeyê, belgekirina zamanı deme. Sala notu 6 bû ez bawerim belê internetî nû bû. Me wêneyê me dest pê kir me wêneyên Hesenkêfê me kişand. Me bi zanayî kişand. Xeter mezin bû wê çayê behs dihat kirin behsa berajê lê gelek kesa bawer nedkir ku tişkî wisa bibe. Me dest pê kir ji not û şeşa hem wêne kişandin hem jî me malperek li ser navê Heskêfê me vekir malpera yekemîn a Heskêfê hîn jî vekiriye ew belê ji wê çayê de weşanê dike wek arşîv. Nûçe, şiro ve ekul ser Hesenkêfê hatine kirin nivîsandin, çi hatı bu nivîsandin. Ve tevger gişmi vak arşiv duê malperê de me par vekir. Gelek karkî xweş dît wê çay. Vak belge me kişand me dest pê kir, Heskêf heya îro dikşînim. Yani dibin avê jî dibin avê zanî heya îro dikşînim devam dikim 5 sal bi sal. İşte xerabûna wir, o vala kirin, o avayı birincî nedeni. Me giş wek belge kişand. O büyü havî dest pê kir, me ciyê dîrokî dikşand. Wek mizgeft, wek dêr,
ve kele sur o avayı diroki ev dikşandı merakam ev dikşandı yani bir ava ki hünerici mi ne dikşandı burası yani van sağladı yani mecemi hüner tünne bu kıvava ki hüneriye bikşinin ve belge mi dikşandı bu sale peş zamanı peş ve belge mi dikşandı tkir arşiv mudgaze bir arşiv dur fire bu Ahmet Uvan o Haskef o Semsur o Bajar edin el Merdin müdaber xwe mikşandin gelek enerjiye diroki Şerê xendekan êk û pênc sal berê li Sûriyê pêk hate weka gelek kesan di jiyana Masûm Suer de jî şikestnekî çêkiriye. Dema ew behsa wan rojan dike çavên wî tije dibin û xembar dibe. Çiroka hevsele cudayı o çirok disa beyir adam ku az tem hevsele dikşinim 2015 de pişti ku de Andre Bajar kem kem de sur li Suriye sen tah hilveşyan xarabun jorte rabun vak şikandinin mezin de jiyanam jid bu edi lider dora bu yeran bir hava kedini çap kedini med speaker reneri çünkü işte kumedgo nabın bun divi velati من جیه در دور دیروکی دکشاندم جیه دیروکی دکشاندم گش بون چاند بو گش پرچو yani de makavse taçun gış perçu bajarık şu yani piştivan sağlam xoza yedi kud bajar bir havi şey bu minnet xos koz bu benim zaten yani de makonezi evanji yaşardı bu minnet xos koz bu benim uci var ko her rokamı düşünüyor roje çencara meseleyle etxist بكيف بشايق وكيفي بري خدا خوزاي تيكليامن خوزاي بيو هاوي بي ارادام خوزاي ديت Her wisa Suer weka koleksiyon bi salan porteyên Kurdên navdar jî tomar dike ku dema behsa bilûrvan egî di cimo dike hestebar dibe. Li jibum hünermendê me navdar rahmet kir egî de cimo Kşanla portreyi jibon bir kariki taybet bu. De sale haftede demam zarok bun radyo Erivan'e me godarit kir. Dur se radyo he bu. O bu buçuk aya xo mej wansına prest kir. Yani bu aşkı ku keyfik mezin mi godarit kir. Saat 5 bu. Erivan'e saat 5. Radyo Bağdayı. Radyo Bağdayı bu eşaya rakı fermi. Melve godarit kir. Radyo Tebriziye bu kurmancı. Yani ama zamanı hoş, zamanı vekiri, zamanı pakış, zamanı hoş kır yani bu ana. Sala hafte de makam Kızıltepe bu tebir ama işte gideceğim o bilurayı mı godardık. Yani Mel aram godardık. Ama mevne değil bu. Tüne bu. Fotoğraf tüne, resim tüne. Ben götü godardık. Çıl salit hayaldi ki. İnsan eti çıl salit hayal ki. Şey çava bu. İnsan çava yani. Dur, akidecim o hatwane. Masûm Suer dibêje ku di jiyanê de gelek nexweşî hene lê ew dixwaze bi fotografiyên xwe keliyên xweş ên jiyanê nîşanê cîhanê bide. Xoşki, her tişt xoşki. Jiyan bu xoşki. Yani dixwazin wêne derxin ortaya, dixwazin wêne parve bikin, wê xoşkayiye parve bikin. Zaten bala gelek kesa dikşînî û dipirsin. Livya velati işte bu yeri ne hoştu ben çiman nakşini mevci gelek caratiyim zaman rastı tek şandın kuantik şeyin hani azanım kudik şeyin bir aldık şeyin leme besem eme besem yani ne xwazim tiştene hoş bibînim ne xwazim insan li ber kevin bê eş اتخاذ insan eme mirove me ekumut şopinin bir taybeti keyf hoş ethazım wan bibînim gelê xwe ethazım keyf hoş bibînim ethazım bi ken bibînim
O diveneyimiz idi, ez vê dedim zaten. Eko dişopinu pezanın gelek işte çikin böyle veneye keyfine yani. Veneye keyfine. Vakta ko portre keci dedim. Vakta kozaya dedim. Vakta avayik davayik diroki dedim. Ez vê meciyi dedim zaten. Yani parvekirna hoşkayı yani. Bir ayı berdevam dikin. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed.